Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maroi pau Mukhyamantri Nongthomam Birena Rajapal Susri Uike ga unaduna Rajasigi hojik oiriba phibamgi matangda khanakre Kendra Mantri Bhupendra Yadavna Tamenglong Jilla da Paikaliba Chakot Thorang amasung miyamgi yaipa thorang scheme sing hakthengna yengsingre Hojik sathariba high school living certificate parikha da mathok toriba officer singna parikha hall manungda mobile phone pusinba thingle Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Siri Annana Lebak asigi Longmi Koti ani makai henbada kanaba piragani amasung numinini sathagadaba startup 20 gi engagement group ki mifam ngasidegi siking konung Gangte ta haukre Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh ngasi Imphal gi Raj Bhavan da Rajapal Susri Anusuya Uike ga unakre unaba adu da lusingba anina Rajas da paikatliba chakot thorangi thabak sing amasung Rajas da khunda minariba tongan tongan ba jati kanglu singgi da mak paikatliba yaifa thorangi thabak singgi matangda kupna khanaki hari Bangladesh leba Manipuri naha sing ngasi Mukhyamantri ga mahaki secretary ta unakre unaba aduda Bangladesh da Manipuri kala sanskriti amasung chatnabi sing ngaktuna thamnaba honabada tengbang pibagi matangda wapong kya khanaki hari unaba aduda PICE mantri L Susindro Maitai sharu yaki Kendra Labor amasung Employment Environment Forest amasung Climate Change mantri Bhupendra Yadavna Tamenglong district ki level officer singa mifam pangthoktuna wapong kya khanakre Tamenglong mini secretary leba conference hall da pangthopa thoram da wangang bada mantri hai awang nongpok lamdam chawkhat hanaba pradhan mantri ge asan ba miyeng lei mahaki luching makada tha ahum kudingi lebak asigi jila kudimak ta chatuna chawkhat thorangi tabaksing miyam de yobra haibadugi report mantraloy da pikhatkadabani mangnai digitization communication amasung connectivity gi khutangda sarkar asina manung mapan phawna thabak togduna miyangi punsi mahing phaganaba honari Shri Bhupendra Yadav na hai Manipur Laibak asi chawkhatna ba honabada sana khotnaba kala sanskriti yauna tongan ba lamsingda achoba thodang lauri mifam aduda saruk yariba officer singna thamoi sengna thabak togduna sarkarna thadarakpa scheme sing miyamde yahonaba honagadabani haiki Under the Next Days scheme, the purpose to accelerate the development of infrastructure in northeastern region, and then under this scheme, funds are allocated to construction of roads, bridges, airports, and the other infrastructure projects. Government also launched the Northeast Industrial Development Scheme, and one thing is also important that Make in Northeast scheme. I came to know that there is very low connectivity, so how the 4G will be upgraded and how we will connect with 4G. I assure you that I will go and again I will talk with our IT minister and make sure that this 4G connectivity will be reached to all of you. Aikogi paumin hai mifam aduda maruina internet connectivity lambi thong office infrastructure amasung staff quarter leitabana chingba gi matangda wafam sing khanaki tungda mantrina tongan ba khul singi khunja singa unaduna wari sanaki maduda mantrina CMIST ka na chingba yantoki Jelat Jiri Makru amasung Tamenglongi Buning Wildlife Sanctuary bu karamba matamda mapung phaba wildlife sanctuary oina lauthokadage haina paumi singna hangba wangi pakomda mantri nai hiram asigi matangda mahakna kupna yengsingani Miga mimana draba singi fundamental rights haibasigi matangda raija thaki khana nainabagi mifam amangasi Imphal gi Manipur press club pangthokre State Platform of Disabled People's Organization Manipur SPDPO All Tribal Disabled Union Manipur amasung Equitable Catalyst Society ECS na sinduna pangthokpa nomagi oiba Disabled People's Organization Consultation Program adu on inclusion of women with disabilities and development plans and collection of secondary data on gaps and action plan of inclusion gender disability in local governance development plans haiba hiramda pangthokibani thauramadu akhangai singna miga mimanadraba singi hakki matangda wafam kamarum phongdokki Akasbani Imphal gi ipau kangbuna nomaijing numik khudingi leptana sandokliba akhanaba thauramda hayeng ayuk pung 3 nifuda aikhogi yelho masana mukna kangjai sandokani thauramasi kangla amasung changai channel animakta sandokani YouTube channel Air Imphal su live streaming tawgani Mukna kangjai hariba masana si aikhogi khunai asi sagalakpada chawruba thodang loduna laklaba masana singi marakta maru oiba amani
Nongpok ningthongna kangjei shanabagi kangjei gi kanglon taktuna layamna haraungna kangjei shanaki. Marjinga thangjinga irum ningthoga wangbrenga yanggoi ningthoga nambul lakpaga nongsabaga oknarelga khori phabaga khamlangbaga ikop ningthoga irong ningthoga loya lakpaga kaubruga lamba lamba semnaduna mamang onba kangbu amasung maning onba kangbu haina ani thokna semduna kangjei shanaki. Hanan sanramba kangjei di upan kangjei na aduna semaga sanrami adu haujikti madu su phangtabe matungina haji digi yagi maru sina kangjei oina sinare maru aso ne kangjum jina khogi waru sina hani sudum madi oi haji sudum oi. Ultra Sanglen Sana Konung na sinduna ngasi ayuk lamta thangjigi thoram pangthokre ngasi thoram masina lamta thangjigi aroiba thoram ni tabiriba pawsi Akashbani Imphal legini Haujik Chathariba High School Living Certificate Parika Asida Parika Center Sama Yankai Nipan the Mathok Toriba AO Sing SI Sing Invigilator Amasung Staff Sing na Parika Center Manung da mobile phone sing pusin bada ating batangkre Bosengi Secretary na Topo Chirol magi matungina Mathok Toriba Officer Sing Asidigi mobile phone sing Osina Pung Nipan Minute Nifugi Mamangda Loksing Gadabani Hari Ningsing Bayai Thasigi Tara Taruktigi Hokiba Class 10 Parika Asigi Ahobanumita Mahiroi Ahum Tantokibani Brain Awareness Week ngasi Manipur University gi Senate Hall da pangthokre International Brain Research Organizing gi mieng makada Manipur University gi Biotechnology Department amasung Stress Punch Science Communication anina punna sinba thorum aduda Imphal East ki Deputy Commissioner Kumanten Daina amasung Manipur University gi School of Life Science ki Dean Professor R Bhattarajan Sarukyaki Session ahum tokna khaidokuna tongan ba expert singna brain ga mani lenana hiram kya da wa ngangki thorum madugi matangda Stress Punch Science Communication gi founder Monica Chanu Chongthamna achumna hai Brain Awareness Week sida khoina sandok chaningi se brain je kari no aduga brain na narakpa matamda mioi bada kamaina behavior honga I sina kari akai bala I mental health problems kamaina la I haibase sigi matangda addiction je kamaina la I stress layer matungda stress handle to matam ngamakta ba matamda mi je addiction lakpa adagi depression lakpa sigi matangda loina minute tranga dang oresu mayam da khanghaning ba ado satra sing mayam yarak panina moigi pukning jo muk chingsan na ba games jo muk hapsalak pane ba khoina neuroscience ki game mayam sida ngasi moina learn to doris tactic mayam am so learn to rakane ba kamaina kari stress layer matamda kamaina resilient haidi stress taging nakthok ngamakani haibagi akoina kanabado pige hena khanjaba ngasi Thawal Jilla ki Lilong Alia Lamkhai amasung Masjid Rambigi Paringda Lairiba Mioi Singi verification drive ama chathakre Maduda Mioi ani Manipur Inner Line Permit ki chana kanglon sing thukaiduna leramba thenaki hari Hiramasigi matang da pangthokpa pawgi mifam amada Thawal gi SP Jogesandra Hobijam nahai Bihar gi Mioi ani adu matam loiraba Inner Line Permit paiduna Mioi amagi bharada lerambani manghai Mioi ani amasung yumbu adu makata ba thabak lokhotnabagi damak police station da purakre hari Yum bara thambiriba adagi contractor oiriba non local engaged oiriba firm agency company lairiba singna makhoi na pairiba inner line permit sing ase mogi valid oiba matam je tarik kya da loigade aduga loigre ada loidri walling ida renew to darkar leire do adu matam chan to binaba ai matum tang appeal to jari maram dia koina daily regular drive to matam da asa invalid pairam ba sing asidi moi deportation to rani akoi moi se push back to rani koina hojik se aduga pharai ba yumbu ase akoi gi Manipur Inner Line Permit First Amendment Guidelines madugi matungina magi minimum da koi thibam thokpa lupa lising manga magi oiba fine adu district magistrate ta ILB issuing authority da moi gi fine the ningani Sarkar na changsiliba war on drugs ki khongjangi saruk ama oina Bishnupur Police amasung Assam Rifles na Langpok Village mayada achat ok check tawbada chaka mari panma gari ama tongduna lakpa mioi sing khambada gari aridagi kilogram manga henbagi drug oiramba yai haiba polam sing phagat pangamle Police ki paun hai pharba mioi sing adu Thawal jila dagi ngaktani makoina brown sugar adu tongan plastic khaw manga da puduna lakpani makoina haidorokpadagi polam sing adu yaingang pokpida leiba mioi amadigi Nambol area da yonaba purakpani haiba khangle pharba polam sing amasung mioi ahum adu Nambol police station da sinakre hari
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था खुदिंगी अरोइबा नोमाइजिंग निमित्ता आकाशवाणी की थोंगदा संतोप महाकी पुंगनिंगी वा मन की बात की अप्रैल 19 एडिशन चामा सूरगनी प्रोग्राम असी इंग कुमजा लिसिंग अनि 13 की अक्टोबर 2 की विजयादशमी निमित्ता हौदोखिबनी हौजिक फावदा एडिशन मरफुद्रा निपान संदोक्रे चामा सुबा एडिशन असिगा मरी लेना ऑल इंडिया रेडियो ना मरु ओइना मन की बात ना भारत पो अवोनबा पुरकनबा होनबदा पीरिबा इतिलगी मतंगदा अखनबा थौरंग क्या संदोकपा हौरे आकाशवाणी ने हाई प्रधानमंत्री की मन की बात असिना खादी इंडियन टॉयज इंडस्ट्री हक्सिल की स्टार्टअप आयुष अमसुंग स्पेस की लमदा चाउना इथिल पीरी केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुचिंग सरकार लापदगी लेबाक असिगी याइफनब थौरांग क्या लौखतुना लाकली सही निपान की ममांगदा येमेन चथकीबा एयर स्ट्राइक न मरम ओदुना मफम अदुदा पंदुना लेरिबा भारत मचा लिसिंग मरी चौंगारोम सरकार असिना पुथोरंगबा होनकी चरांगनब मरकता भारत सरकार ना ऑपरेशन राहत पांगथोक्तुना भारत मचा लिसिंग मरी चट्रुक निफु अमसुंग लेबांग निफु माथोगी नागरिक चमापन हुंपु असोय अंगाम याउदना येमेनदगी पुथोरकी मिशन असी माई पाकना पांगथोक्किबगी मतंगदा प्रधानमंत्री ना इंग लिसिंग अनि 15 की अप्रैल 19 संदोक्किबा मन की बात असुमना फोंगदोकली देश में जहां भी गया एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म इसकी अनुभूति विश्व ने की है। आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारी सिरी अन्नाना लाइबाक असिगी लौमी कोटी अनि मखाई हेनबदा कानबा पीरगनी मसिगा मरी लेना मार्केटिंग अमसुंग इकोसिस्टम ना खुंगंगी सेमिलोन हेना मापांगल कंखल अनगनी नई दिल्ली द ग्लोबल मिलेट्स सिरी अन्नाना कॉन्फ्रेंस हौदोपगी थोरमदा वा ngangaduna सिरी मोदी हाई हौजिकी मतंगी अयिंग असागा चुनरबा मिलेट मखल सिंग थाबना इसिंग फंगदबगी समस्या सिंग मायोकनबदा चावना mateंग ओइगनी भारत का मपांग ओरिबा लेबाक सिंगी मरकता मिलेट थाबगी मोंग मतौ खंगनबगी तंगाई फदबसु प्रधानमंत्री ना पनकी मांगनाई थौरांग असिना मिलेट पु योखतुना लबुक्तगी कैथेल दे योनबा होनबदा अचौबा सप्लाई चेन अमा सेमबगी खुदोंग चाबा लैगनी नुमिनिनी चथगदबा स्टार्टअप 20 की एंगेजमेंट ग्रुप की मिफम ngasi सिक्किम कोनुंग गैंगटोक ता हौख्रे मिफम असी भारत की G20 प्रेसिडेंसी की मखादा पांगथोकपनी मिफम असिना मालेंगी स्टार्टअप सिस्टम सिंग पुनसिनबा पांदम थमली हौदोपगी थोरमदा वांगांगदुना सिक्किम की मुख्यमंत्री PS तमांग हाई स्टार्टअप 20 असी स्टेक होल्डर सिंग पुनसिनबगी अचौबा खुदोंगचाबा अमनी मांगनाई केंद्र सरकार न पाइखलिबा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव असिना अवोनबा भारत अमा पुरक्तुना नहासिंगना थबक थीबगी महुता थबक पीबा मियोय अममम ओहेनबगी खुदोंगचाबा अदु पीरी ICAR KVK इम्फाल वेस्ट की नौना सागदबा बिल्डिंग ICAR हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली की डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी ना जत्रा हुनख्रे थौरमदु वांगांगबदा मांगहाई राइजसे लैरिबा लौमी खुदिमना लौ सिमुगा मरी लैनबा हिरम खुदिमक्ता KVK गा पाव फाउनदुना मतम चुपदा अफबा मरी थमनबा होनबियु मसिना लौ सिंगी लमदा लौमी सिंगना थेंगरिबा खुदोंगचादबा सिंग अदु ICAR की वैज्ञानिक सिंगना मतेंग पांगबदा हेना खुदोंगचाहलगनी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट अमसुंग वांगखेम केंद्र की MLA के मेगेजन रंगसी केंद्र असिगी मनुंगचन लेबा हायल लबुक्ता MGNREGA की मखादा लुपा लाख 13 हेना चंगना सेंगोटलखिबा लंबी मियामदा खुसिननखरे खुसिनबगी थौरमदा सिरी मेगेजन हाई ngasi संगारिबा लंबी असि हायल लबुक खुंगंगी ओइनदी अहानबा चेकना थारगा सेंगोटपा लंबी ओइरे मांगनाई खुंगंग असिगी मनुंगदा लेबा लंबी मसा सिंगसु अथुबा मतमदा सेंगल अगनी हौजिक फावबदा केंद्र असिगी ओइना लंबी 19 हेना सेकना थारगा सेंगोटख्रे मैतै काउंसिल मोरे अमसुंग बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल न पुन्ना सिंदुना ngasi नोमगी ओइबा लेमना लाइंगबगी केम अमा मोरेदा लेबा ईस्टर्न साइंस स्कूल दा पांगथोकरे केम अदुदा ngamkhai सर असिगी मियोय कया अमसुंग युमथंगनबा म्यांमार दगी मियोय कया लायंखी हरि सजिक तंपाक बटालियन असम राइफल्सना चांदेल जिला की लेबोन खुलमेदगी निसागी पोलम सिंह फागले हरि अककनबा पाव अमा फंगबदगी मफम अदुदा थी हुंबगी थबक चथबदा मियोय अनिदगी हेरोइन किलोग्राम अनि मखाई अमसुंग कानी किलोग्राम मरी फागत पंगम किबनी हरि फारा पोलम सिंह अदु लुपा कोटी मंगा हेनबगी ममल ओइगनी हरि अरोइबदा मरोइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना राज्यपाल सुश्री उकेगा उनदुना राज्यसिगी हौजिक ओइबा फिबंगी मतंगदा खनख्रे केंद्र की मंत्री भूपेंद्र यादवना तमेंगलोंग जिला द पाइखलिबा चाखोत थौरांग अमसुंग मियामगी याइपा थौरांग स्कीम सिंग हाक्तिंगना येंगसिंगख्रे हौजिक चथरिबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा दा मथौ तौरिबा ऑफिसर सिंगना परीक्षा हॉल मनुंग द मोबाइल फोन पुसिनबा थिंगले
Pradhanmantri Narendra Modi na hari siri annana laibak asigi lawmi koti ani makai hembada kanaba piragani amasung numinini satagada startup 20 gi engagement group ki mifam ngasidagi Sikkim gi konung Gangtok ta haukre Paulo Jare